I čao dragi, ja sam Nogi i danas imamo Minecraft Antiprost i pravim jedan svet. Svet se zvati Hobbies. Vrsta preživljanja, još neke opcije. Kovčeg uključi, vrsta sveta standa, uključi varenje isključi. Gotovo, nekaj svet. Neki kraj bio. Ja se ovo napravi maliko. Samo da se podigne za pamet. Ajde. A niko da Ajde. Ajde. Evo da. A uvijek smo mi došli. drugima kad mogu, pogotovo mlađi. I ovoga kovčeg odmah imamo drveta. Krant. Koji ćemo odmah prestati ovo. Napravit ćemo crafting table. Baš jedan dan. I vidjet ćemo ovaj čestice. I ga uzmemo. Ja, nisam ga uzeo. Ovdje. Dragana se dobro u kući sada preživjela. Evo ga, uzmemo baklju. Kao što nema kuće bez ženske, danas je kao makro. Idemo vamo. Ja, taman krav. Taman krav. Čekaj. Idemo vamo. Uzmemo kamen. Sve ispustimo i idemo za kravicu. Svako i drvo i potpuno i Kako ne budu dolazili blizu? jedno, dva mesa, jedno drvo, a da ide. Ugledaj ako te da. Dala je. Ti još da treniraj. A gdje si ga imao novo? Tebi ću da ostavim. Žiće da se nešto da ostane živ. Mora da se Odmah živi ću kod vode. napraviti strelac. Zagovorim. Svako uzmem crafting table. I idemo vamo. Kopaćemo kameno. Kamen. Spokojno pani. Da se spokojno puta. Evo ptića. Evo ptića. Evo vidimo vode. Evo nešto. Evo ko. Da spugaj. Da smo rekao ko. To ne engleskom. Stari ugalj, koji se još nema. Osim uglja. Vodolja. Crafting. Ajmo na to. To štapići. Štapići. Napravimo se
uspio sekira naprijed ćemo nešto pustiti. Gotovo nešto to je 10 je diogin crpat ćemo ovo bele ove brezu i krasti. To su to naše djela. Tamo su krave, mogu poslušati oko 3. Koncertom ili 20 minuta na engleskom svijetu. Nije breza. Nije brezu. Tako. Ide u nogu. Što je to? Neće. Upravimo neku kuću, ćemo hajde da se smrsti. Bolje bi bilo. Tamo sam vidio jednu rupu. Samo nešto gledaju. Da, dođem drugati ovo. Isto, mislim isto, malo ugodilo. Ja ne vidim ništa, to je kostur. Sam ga šetu tamo, nećemo se navidjeti. Mrzim ovaj zvuk. Dovoljno mi metal. Zašto ja ništa sad vidim poslije sam dakle. Malo pre nisam ništa video. Vidjela sam koliko ovaj metal. Sad bežimo gore. Ne. Čorba. Takve prašenje. Imamo metala. Idemo zvali. Ovdje imamo što mi se i za prvu noć. Prvu noć ćemo ovdje vidjeti. Ovo ovdje. Malo klatamo. Ovo i što treba nas zašao se peče ovo metalik. Ovo treba da napravimo vrata, eto vrata da vidimo tako, evo ga, idemo tako, nekako su vrata ko, dobro, danas sad ćemo vidimo šta sam htjela sam baklje da napravim, imam baklje. Tako. Nekako ovo koji nisu vrata, ja.
Tu ću ostaviti krevet. Šta bi još? Čest. Kreveti. Tu ću ostaviti ovo drvo. Ovu mlazicu. Vrata. Šta bi još mogu početi da kopam. Ovdje mi se ispeko ovaj nastav. I sad imamo vedro. A povećamo ovo. Sami ćemo kupati kad bude nešto vrednije. Ovdje ćemo kramp, ovaj drugi. Ja ću ovdje raditi svaki slučaj. Ne je bilo dosta. Nisam htio batle. Da bi vi mogli da vidite. Pa kada i negdje nijem točno. Idemo dole. Malo se ne vidim kada je na veze. Ja moram staviti ove 3. Tako lakše mi. Idemo dole. Nisam baš iskusna na kopanju, nema veze. Idemo tu. I ona vidi pećina. Ja čujem neka voda. Idemo dole. Kad ćošak, što je bilo. Da idemo malo da gledam. Kako ste imali? Ima uglja. Ima još nešto. Ugalj mi treba. Barem metal. Ugalj. Skopit ću vam sad uglja. Kad imam uglja. Ovdje ima dosta uglja. Ovo sve to da skopamo. Pa će mi biti. Normalno bugovalo sam. Malo još. Nema više. Stem bakli. Ne vidite. Tamo nema. Osto još malo, ne vidite. Sad ćete još malo i uvijek ima. Pukom je ovaj krat. Ćemo ovaj koliko te vrate meni. Ovdje još ova 2. Hvala. Opet ćemo sam ugljen. A početku smo odmah našli tamo ono tamo da smo vidjeli kostura. Ono, dobijemo 5 level experience. Ovdje negdje ćemo završiti klip, samo da iskopamo. I ovdje u kraju. Idemo tamo. Maksa došao odavde. Ali to bilo daleko, majka. Nije bilo ni blizu. To ćemo staviti u glavu. Če samo
Zaspao sam. Ovo je bilo slučajno, vidimo, ja dobro da spala sam. Ovdje. Šta sam ovdje? To sam završen klip, samo da prvo uzmem ovo. Kako loše je. Jao, preloše. Lepo se postavilo. Ovo ćeš, ja kopam. Če mene kopam. Tako. Tako. I to je bilo to od ovog klipa. Od prve epizode sam uzim naprijed. Ovo kako je naprijed. Svano je da idemo vidjeti. Čekaj, malo nešto naprijed. Ovo mi je jako dobro služi. Ale. Gdje? Oće. Opa. Dremo ostalo, zatvorimo ovdje, samo uđem. Sam da. I to bi bilo to od ovog klipa. Vidimo se u sljedećem.